Jotono hambai te sobani sibai tenisang 3rd December 2021 press meet ni baskang te luporo ni baskang wasang tini ma phaimani karoni kemati hai tini kaisa 28 November JDO Komlung conference hall JTPF decision by declaration khajak mani abono tini press te saklaibani bagai sang tini oro press meet of 28 November TPF Central Committee General Body by decision nazaka to declare khaizaka TPF socio-political organization tumuni 7 years romui TPF socio-political organization hisabegi soba khaitungu sini hati dofani self security guarantee ni bagai justice ni bagai tini 7 years running ba 7 years complete mani pore 8 years tabo running ani thangi tungu TPF or hati dofani legal justice khaimani loge sang nukha present tiprani political scenario sang nukha se tipra hawo politically challenge khaini bagi tipra hani tipra sani mungsa agenda te issue authentic sang nuclear obobai kabang ma borok tabo sini borok ro political life thangai sini political aspiration abo sang nukoi tongkha tur khaigoi tipra sani dofani धावनों मनी अब ने बगैर TPF तिनी कबांग मा स्टडी खाइका और त्रिपुरा ने पॉलिटिकल रीजन पार्टी ने पॉलिटिकल नेशनल पार्टी ने पॉलिटिकल त्रिपुरा ते सेंटर ने पॉलिटिकल स्टडी खाइ गई TPF कैसे जगह वो डिसीजन ला गई अपग्रेड खाइ जाका 28 नवंबर 2021 JDO कॉन्फ्रेंस हॉल फुमलुंगो ताही डिक्लेयर खाइ जाका खांखे TPF socio-political organization tongani full political platform mo TPF no tabo saklai jaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khai jaka abno notini job tolu koroni baskango saklai bani thang eka tani bagai niro proshno khai manu tomani bagai TPF tini political platform mo TPF no tipra peoples from no tani political platform mo trangkha आज आगावो स्राय क्लाइगै जों साना क्लाइगो ओ त्रिपुरा हावो जेसक जरातै जों तिनि जरातै पॉलिटिकल जे अरो एक्सरसाइज गै दंमनि हाति दफानि बागै बखरक्ति सागै सय कक्र साराकनाय पॉलिटिकल इशू क्रिखा आबनि बागैनो 70 इयार्स रोमैबो सिनि त्रिपुरा हानि सय जे अरनि प्रॉब्लेम जे त्रिपुरा हानि मेजर प्रॉब्लेम त्रिपुरा सानि मेजर प्रॉब्लेम न पॉलिटिकल इशू तो बुनाय क्रिखा अब हाइनि बागैनो तिप्रासानि इशू बा तिप्रासानि प्रॉब्लेम तिनि जरातै सॉल्यूशन उमनिबो क्रिखा जतनो सरेंडर खाइखा जतनो कॉम्प्रोमाइज खाइखा पॉलिटिकल सरेंडर तिप्रासानि इशू काइसाफानो एक्जिस्टेंट टे निजेनि सर्वाइवल टे हिस्ट्री बाय जे गदालै जे जों तिसाइ गित्रांगान दंमनि आबनो जों तिसामानि नुक्लिया आबनि बागैनो TPF पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मासनाखा TPF लीगली पॉलिटिकली and socially बेबाक साइडिगी साइलेंस खाइने नि बागैनो TPF पॉलिटिकल फिल्डबो मा फाइखा TPF बागै लीगल साइलेंस मी खाइ थाने एदि सिलेक्शन जों बोर्ड ऑफ पार्टिसिपेंट खाइखा किंतु TPF निगै खाया इंडिपेंडेंट निगै TPF नि बरं खाइखा किंतु TPF न जों पॉलिटिकल पार्टी हनि डिक्लेयर खायाखो ताबके TPF न बसकांनि एनी इलेक्शन ऑफ TPF नि बुमंबायनो पार्टिसिपेट खाइजानाय आबनि बागैनो जों दिनै पॉलिटिकली चैलेंज खाइनानि नांमानि ओ त्रिपुरा हावो NRC नो तिगि कुनो पॉलिटिकल इशू के बतो बनाय क्रिखा बांग्लादेशी और प्रॉब्लेम होय तमानि बोलो तैके पॉलिटिकल इशू खतो बनाय क्रिखा जों नो का पॉलिटिकल इशू एजेंडा काइसा गै थांखा जे त्रिपुरा सानि पॉलिटिकल इशू का कॉम्प्रोमाइजिंग ते सरेंडरिंग त्रिपुरा लेट ते ग्रेटर त्रिपुरा लेट आर्स थां पाइसि राजा प्रजा जतनो सरेंडर खाइखा पियाबा ताबो सैनिक दंखो फाइटर दंखो लीडर दंखो फाइटर एंड लीडर TPF सरेंडर खायाखो आबनि बागैनो पॉलिटिकल इशू गो इलीगली माइग्रेंट्स ने जे इशू एजेंडा आबनो तो सुप्रीम कोर्ट जों चैलेंज खाइदों सिनि मेन प्रॉब्लेम बांग्लादेश सी एके सिनि मेन प्रॉब्लेम बांग्लादेश नो तो ये ओ त्रिपुरा हागो पॉलिटिकल एजेंडा तुमुं जों पॉलिटिकल वॉइस रेस खाइने के पॉलिटिकल एजेंडा तो बायका आबनि पॉलिटिकल साबु साम खाइनाय जों नखा गोबां मा बरगला जों रखरखा सुबाखा किंतु मेन जे प्रॉब्लेम त्रिपुरासानि प्रॉब्लेम तामो इलीगल इंट्रूडर्स फाइअरनि ऑक्युपाइड खेफिमानि हाति सिनि पॉलिटिकल पावर किंतु आबनो तिगि के चैलेंज खाइने क्रिखा ओके जे बरक तिनिबो सरेंडर खायखो तिनिबो कॉम्प्रोमाइजिंग खायखो
जे बरनि बखाव ताबो एस्पिरेशन तो खति प्रहासिनि हासिनि सारेन्डार खाया या कायदा होनाय बर थांनाय बरनि बागै पॉलिटिकल फील्ड बर आबनि बागैनो ताबो अहानो ते अदफानो सारेन्डार खाया तंखो किसास बरक तंखो हा ते दफानि बागै सभा खानि गोबां बरक या जों गोबां मा हिस्ट्री को वाल हिस्ट्री को नुगो हा ते दफानि बागै सभा खानि किसा बरक नखाय फियाबा किसा बरक नि कमिटमेंट बाय ऑनेस्टी बाय डिटरमाइन बाय सामु खायजागो आबो बायनि गप्लाय उंगु आबनि बागै जों लीगल साइड सोशल साइड पॉलिटिकल साइड एगी एजेंडा इशू फाइना नांगाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम इलीगल इंट्रोडर्स ने समस्या समाधान खायासा त्रिपुराहाव एनआरसी लागू खायासा त्रिपुराहाव 2023 फाइटंगो बसंग असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसका त्रिपुराहाव राष्ट्रपति शासन जारी खायगै इलीगल इंट्रोडर्स रोनो पोर्टल लिस्ट ने आउट मा खायने एनआरसी चालू खायगै बनि परिसि न 23 नि इलेक्शन खायदि अखंनो के सानै करि आबनि बागैने त्रिपुराहानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खायनै गैखा संसार गनागै दाबो कन्फ्यूज त्रिपुराहानि हिस्ट्री न बै पांमाय आंनि थांखा त्रिपुराहानि हिस्ट्री ताम तंमानि दिनै ताङै ब जागाव सय खाबो जों गोबां मा बरक नाबनो तैयै ताबो चर्चा खायनै ताबो मासेखा इतिहास जों बिकृति खायनै रया इतिहास सुरक्षा रगैनो इतिहास तेबो बसकांगो क्रा खायत्रांनानि बागैनो अहानो जों कम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खाया पॉलिटिकल अंथों सोशल अंथों लीगल अंथों बेबाक दिगि प्लीज साइलेंस खायनै बागैनो टीपीएफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवंबर जेडीयू कॉन्फ्रेंस हलो डिक्लेयर खायजाखा डिसीजन नाजाका आबनो तिनि प्रेस टिभिसिन ति जतनो साख्लाय तेबोनि लगे लगे वो जों ता बसकां 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट थाङै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सिमी स्टार्ट खायखा तिनि बाक्सा थांखाना बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिख थांनाय 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट खाय दंगो एनआरसी दायति त्रिपुरा गला खायनानि बां कन्टिन्युअस जारी एनआरसी आन्दोलननि बागै ते त्रिपुरा हाव रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट्स नामो जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खाय दंगोनि आबरनि केबो खरांथि सनै करि जों रय रहर काउंसिल पार्लियामेंट असेंबली को केबो कक्ति सनै करि जों रय रहर असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुराहानि इलीगल इंट्रोडक्शन ते केबो खरांथि सराया अब हायख्लायगै त्रिपुराहानि त्रिपुरा सारो जे बिस्मा बाई तंगोनि आ बिस्मा न तेबैसे क्राक लायनै टीपीएफ फाइटर टीपीएफ लीडरशिप नि सामुंगो दफानो लीड खायनै दफानि सबागो बसकांगो पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक्ति सामु खायनानि बागैनो दिनैनि साख्लायनि नेरने तेबे सोंदानै तोकेसन kaham ke jok regularly TPF thangnai ADC election NRC sunite gisi seng product bubagrano support khai agreement sign obu nirok naidi tini bo nirok no romano or NRC sunite gisi seng bobai support te join khai kintu nirok no kaos kango Delhi go thangai only single demand Tipraland and Greater Tipraland illegally issue no bro agenda tobliya NRC ne agenda tobliya council thangai pai tema saka Greater Tipraland number 1 issue boro je TPF by je commitment no mana issue no boro khibika number 1 number 2 commitment kri dofa othoba leader othoba motha bo kokhono political salogui manya TPF nai committed leader committed organization te issue krak nangai Tiprani main problem kanke illegal introduction Tiprani main problem Bangladeshi or shason khaimani ani hano Patani borok pai shason khaimani si ega ani hao Patani borok pai shason khaimani na ani hano yakai kharnani bagai TPF le agenda ya joto yakar khair phanu TPF yakania TPF single fight khaigi o hano roksha khainai joto din na pojonto TPF jinda tongai oha nokha tuyung hayung tongsa bokrok bomya soba khaigi jeng ohani bagai thangai mothani phasinte ge Delhi jantar mantar tirisai khaida ek tariko 15 sai pon te saka lukurok thangai je Greater Tipraland samani abuno pe je lukurok asete jantar mantar andolon khaida yoknani musumani bagai abuno phir mungtam sini borok yokna musubani boron bagai je aranigo sobaw thangnai no jotono sobani selutia phai tani khanke borok yokna musubui thangnai bokhaw kabang mano to kiaba o agenda yok jangai agenda ya abo compromising abo surrendering si abo misguide misleading idong kha do pharo
Abni bagai je do phano soi hamjak lai rungna sawo compromise kono din takani. Tini jodi British ni against so tini India movement khayang khangke tini Bharat sadino tini itihas sangma korikla khamu. Jodi na India British no compromise khai khangke tini Bharat ni itihas sadino ta divos ni phaigla khamu. Ingkai nung soba ni bumukti lang thangu othoso compromise soba hanya soba bono no hono je soba compromise no compromise. Separate state to Tipralen abo compromising to surrendering demand ani ha busutui tong nung busutui sanka tamni sanka sabno kiri tamni kiri. Democratic country or democratic process to be ang challenge Kenya. Monarchy ko busang yakai kepe ka Bangladesh ko bang matabu Bangladesh ko bang matongza. Democratic country of five tewesi yakar finan. Yakar mani loing ka tipra sarang muthakti. TPF tongo TPF single fan ko zinda tongsa o hai hasim kolsa ni bagai surrender kaya support kaya te abuni khorang gathang tong. Borok kebang bay, thaising nang saka borok kebang matangka. Borok kebang bay, soba keplai iya, soba keplai kebui ti kethar ti commitment bay. Borok to tini sengor 1500 ka 15000 patang. Borok bolai ma bay, borok bola mai bay dop hayogya. Salsa dino CPM nge ho astabal marchagya. TUCS prasang ho astabal marchagya. Ain pidi khali bro ho astabal marchagya. Kintu tini joroti dop astrok sa dengka. Borok ho ke puno pano o 15 lakh ne 12 lakh ne andara tongai nyamle nang ongkha okhai asik sinable dili wasang 12 lakh pa joto thangkhata ti prasa 12 lakh ne nyamle thangmai bu borok thangmani phaimani borok kebang isani metaria hano ti do phano muthangani khangke boni issue boni system boni planning abosi bo samna TPM thani strategy planning tung TPM thani agenda tung TPM thani issue tung TPM thani commitment tung TPF ni thani go bebak tu. Abni bagai? On the record, the promote thani chairman ko agar product kisu saikon. Je ang commitment ru. Tamni commitment. So ham thana ni bagai ang commitment ru kebo bai compromise khaya. Tamno compromise ka hasi compromise khai pika te tamno compromise khai tung sabno san o hasab ni an prosor an jawab rodi new media busodi new media busandi sabno san o ha ni malik sabu. Sabuno san nai sing o hani bagai o hani manik sabu bomno san borni phaigi sabno sanka borni sanka inga o hano sing asukti lo di saka asukti abo compromise ya nin haba sukti age po monarchy to raston to Bangladesh ya kai dipika o hano salu mole hi ya kai lekha ta democracy bo besing ya kapni ti wisa democracy country tong be janja state powerful khai to state powerful khai na bangi challenge khai di soba khai Greater Tipralen no sabno san is mananai nini asono sandi tamu khai san ba nini demand se compromising te wisa compromising khaya bo tamu na to khai sabo abo sere no na to sama khai sible any question halo sini mislead misunderstanding lai tongkha o halo sini hago sedi nang tini painai khana painai abo nini thani go nang keboni basa khani Kintu ani honani nini odikar nini basa to hangrana ba nang saus kring khangke honai tongkho hona rogra deba challenge khani tongkho ble nang asom saklai ang tip malia hni tam ya kar khaba manai tongkho khainai no rogra dijara amne bagai sini do pharo lama koroi tongkha o lama koromani yakni ongkhari phaithung tapti hati do phano soi bekhai bai hamjakhe kubui soba ni bagai khorang tisadi surrender ko phno ta khaidi surrender khaima loing khang gon sakable age Bangladesh ko amata bangla hawo tong paikha apro wan so yegi khibi ke phika tini sini ar leo kabang ma tipra han kumai ro tini bo borong bakha to khoka nang jak tipra hawo ma plia apro wan so yegi ke phika tabu ya kana nai phika ya kamang biang thang na tangi ya karnai mon san abne bagai ang sagabor no lama koru khanai lama korolai tongkha haisi mis guide sabu khaya sia lama koroi tongkha dofa piaba tipiab lama korna raya absiko engke separate le besukti hanu sangkha garo ya karjak de dunya karjaya abni bangi sakable lupuro ka hanu hamjagine separate sangkha greater tipralen hangkha kintu je leadership ro separate besukti nya separate hangkha greater tipralen bhai ke hangkha abo bezual tongkha lama koroi tongkha je do pharo hamjagoi thangmani ha ni bagi thei ronai sini ha san hamdai bile joto na sang slogan khra dileo thangai
अब सिनि हासि मन इनके सिनि हालोले ताम बंगै नोंया काना नायखाबा सिनि हा इनके टिपिया फाइफोदि सिनि हा सिनि शासन बांग्लादेशी गुबे तांग खरा गया तिनि जर्ती कुनो लीडर से देखरा निरो मीडिया सारी बो लीडर साराखा बो मोथा साखा आवले नावराइस बांग्लादेशी गुबे आवा तिप्राले नावले बुट तिप्रा से आवले केबसा साखा साया तिनि ते कैसा बेलायखेने नंगो प्रश्न फेमिनि हामबाय तिनि बुबाग्रानि लगे हक दं आगे बुबाग्रा कांग्रेस दंफ्रो हक दं गरै हा बुबाग्रा आगे कांग्रेस दंफ्रो हक दं गरै तामनि बागै तिनि बुबाग्रा जदि काउन्सिल जदि नो गभर्नमेन्ट फायं खांखांखे ओ तिनि बुन लगे दंनाय रखरबसो दंनाय आबो जरा सानाय सिनि दफा लामा करय दंमानि जरावो अमदि हायदो उंखा फियाबो लामा करमानि न जों सुजा राबागो मात्रं फिनाय आबनि बागै टिपिएफ दंखो निरो जतो सारेन्डार राजा प्रजा जतो सारेन्डार दें साकबले राजा सारेन्डार दि प्रजा सारेन्डार दि जतो रदि फिया टिपिएफ फाइटर दंखो फाइटर एन्ड लीडर डेमोक्रेसी हारासाल एके महाराष्ट्र नि तुइदुल माबाय जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि दिमान जे चोरि दंमनि आबो कायसा क्लियर उंया थीम दा कलाय दंखा आबनि रक्सि संदि आंले ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दाउ जरा दै बुसि बुसिया खतामनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न बसति ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न कोनो कायसा आसक्ति हनैबो सामानि कायसा जियोग्राफिकल मैप कोनो फानो जों नुयाखौ साइमान्याखौ आबनि रक मीडिया रक्सि संगि जों पाब्लिक क्लियर खायदि ओके थैंक यू मैडम